Hey guys, koman nou e? Nan form? E foti ti video sa pou montre nou bagay. Pou moun ki nou konen mgon sel piye, so pou moun ki kon mande m le m'achete on pe tenis ou bien on pe souli ki sa m fa avèk lot gren nan. Eske m jete ou bien ki sa m fe avèk li? Ou bien eske machine nan ven mwen sel gren li kebe lot gren nan, ok? E pi tou, gen moun ki kon di m ko sa, si yo te ou men yo tap ven mwen sel gren, yo tap kebe lot gren nan. So, se mati, ok? Pa gen Haitien kap fe sa. Pa gen Haitien ki ap van nou tenis pou egzap pou $1000, mpa ndi machin nan mbo $500, so bon mon gen kebe lot gen. Pa gen Haitien kap fe sa. Pou moun ki kon madem, ki kon di mi yo tap fe sa ou, mkonen pa gen Haitien kap fe sa, ok? La e bizis li, pa gen moun kap aksepte pedi. An al suv mbal mouten nou bagay. Mbal mouten nou bagay, ok?